Večer Makedonija! Ej, ova vtorpa го кажувам. Skopski Vardar, evropski prvak! Ne želim neke tužne priče večeras, jednostavno započeli smo ovu turneju već u 8. mjesecu. Naši ciljevi su bili da se kvalificiramo na ovaj Final Four i da uživamo, jednostavno došli smo do Kelna zajedno s našim kapetanom i trenerom, obećali smo sami sebi da uživat ćemo, plesat ćemo po terenu, pokušat ćemo našem narodu donijeti veselje, pokušat ćemo opet doći na ploštad kao 2017. godine, mislim da smo vam to i obećali. Hvala vam za svih. Dejan Milosavljev, Dejan Milosavljev, Pozdravite čovjeka koji je ušao u Vardar na mala vrata, a izašao je na jako velika. Poštovanje. Dobro večer Makedonijo! Dobro večer narode sa najvećim srcem koji sam ikad video. I ovi momci ovdje su nešto posebno što su dali meni i vama. I nadam se da ste ponosni na nas. Igrali smo za vas. Ova titula je za Vardar, za Skopje i za cijela Makedonija, ok? I сега сите заедно, ok? Ние сме шампиони, шампиони,